Почитувани патраче, добри вечер. За Nješkajši телевизийни магазин нашо колегове за вас пририхтали прилоги на шлідуюці теми. Každý rok Skupština Evropskih regijoh še otrimuje u jednej zo sa regijoh členicoh i pošvecenaj odredzenej temi. Jest dosť paprigárov Keresture, ktorý sádza hybrid paprigy firmy Hoja, a selekcioner, ktorý za 3 roky stvoril 8 hybridy, jediný hybridy na prostore bivšej Jugoslaviji, bol tiež prisutný. Так се з'явля пламеняча на Грозну. Так воно випатра, кед ма пламенячу. Та й воно ще вец осуши і подпадaju бобки. Так. 17. августа ljubitelje konjickog sporta na ščiveli hipodrom Leju ruskim Keresture zemali na hodu provadzec 5 obehovanja konjog dringačov u jednozaprahnih i revijalne obehovanje dvozaprahnih kočov. Že atletika jeden z popularnejších sportov medzi najmladšíma u Vojvodini ukazalo i peršenstvo u Vojvodini za starších juniorov i starších pionirov, ktoré otrimane stredu u Novim Sadze. Najljepši zmahatelji u tej konkurenciji ukazali, že su na dobrej drahi, že bi od Askeljo Roki i Voni Srbiji prinjesli da jednu medalju. Predstavitelje regionov z 20 evropskih državah učestvovali od 17. po 23. avgust na letnjej Akademiji Skupštini evropskih regijov u Vojvodini. Programa še odvivala u Novim Sadze, Srimskih Karlovcoh, Kovačici, Bilim Blatu, Carskoj Bari, Subotici i Beogradu. Skupština Evropskih regijov najvekša nezavisna mreža regijov u Evropi. Osnovana je 1985 roku, oblapja vece jak 250 regiji z 33 državah i predstavlja forum za medziregionalne sotrudnjstvo. Vojvodina postala je i člen 2002 roku, ta predstavniki pokrajini porjadnje učestvuju u programoh i aktivnostoh tej organizaciji, jak i u roboti robotnih celoh, kotri rozpatraju pitanja z kulturnoj politiki, obrazovanja, informovanja, zdravstva, ekonomije i mladežskej politiki. U sotrudnjstvu za Skupštinu Evropskih regijov Vojvodina realizovala da skeljo projekti. Každý rok Skupština Evropskih regijov še otrimuje u jednej zo sa regijov členicog i pošvecena je odredzenej temi. Toho roku tema multikulturalnost, multietničnost i multijazičnost, regionalna rozličnost jak preduslovije za socioekonomski rozvoj. Predsjedateljka Skupštine Evropskih regijov Hande Ozan Bozatli z Turskej hvarela na otveranju že rozličnost vivolanje, ali i bohatstvo i naglašela, že cilj ljetnej akademiji že bi še zaprovadzelo konkretne interkulturalne sotrudnjstvo jej členov. Predsjedatelj Skupštini Vojvodini Ištvan Pastor hvarel, že še Vojvodina vše nahodzela na križnej drahi vojnovih drahoh, ali u svojej 300-ročnej istoriji postala prostor u kotrim so život, multietničnost i tolerancija vše boli prisutni. Danas smo mi regija u kojoj živi više od 20 nacija. Mi smo regija u kojoj je u službenoj upotrebi i ovoj Skupštini u praksi 6 službenih jezika. Mi smo regija u kojoj javni servis emituje programe na 10 jezika. U tom smislu sigurno nije preterano zatvrditi da je Vojvodina Evropa u malom. Predsjedatelj pokrajinske vlade Bojan Pajtić hvarel, že u Vojvodini multietničnost to pitanje njeljem posudni toho urovnja pravog nacionalnih zajednicov, ali je nasampred pitanje sposobu života. Číslo mišanih malženstv u Vojvodini vjerojatno vekše jač hoć zde u regionu u Evropi. Toto hutori, že Vojvodina zna čuvac rozličnost jak svoju prednost. AR je jako važan, ovo je značajna preporuka i za dalje integrisanje Srbije u Evropsku zajednicu naroda. AR obuhvata veliki broj regija iz cele Evrope. AR jeste asocijacija koja uživa visok ugled u evropskim, ali i drugim međunarodnim institucijama i sigurno da ovim događajem i saradnjom u okviru AR-a dajemo doprinos i prihvatanju Srbije kao u budućnosti ravnopravnog člana Evropske zajednice. Tema u kotrej u veljkej sali Skupštine autonomnej pokrajini Vojvodini bešedoval Miroslav Keveždi, koordinator njevladovih organizacijov, odnošelaše na identitet i multikulturalnost regiji jak su to Vojvodina.
Вон толковал два фајти невидљивих муров меѓу Војводину и Србију и меѓу Војводину и суседнима државами и наглашав že je komunikacija važna, pretože pomaha ekonomiji. Nješka, keď máme novi komunikacijni sistemi, keď všetko pošvičane, keď še vecej putuje, barijeri ščezuju, ale nastava problem identiteta. Možeše prenajz novi sposob otrimovanja. Pred nami u Vojvodini, pred všetkima, što stvari nahodzi isti zadatok, že bizme to identitet prenašli znuka naših etničnih zajednicoh, i menšinskih i vekšinske, ali je tiž tak i na jednim regionalnim urovnju, jak Vojvodina, a možem povez isto i jak Evropska regija. Treba nadpomnuti, že na akademiji učestvovali veće jak 100 mladi z šitskih čascov Evropi. Kad vam 120 mladih ljudi od cale Evropi pridze do jedne male regije, jak co Vojvodina, već kad to nahoda, u stvari, že bi oni odnjesli dejaki upečatke, ali že bi vam dali svoje upečatke. Za nas tu dom, že važnejše jih upečatke o nas, bo može buc nam daju prikladi lebo dejaki prikladi ljepših praksoh, kročajoh napredok, jak rišeli už dejaki problemi, kotri mi može buc teraz máme, to treba buc svidomi, že Srbija dozaostava išak za drugima regijami. Ali je tiž tak, evo, stvari, mi treba, že bismo ponukli všetko toto, co máme. Neljem na jedan reprezentativni sposob u smislu, že ponukneme to najkraše, co máme, ali može buc pravi toto, že še ponukne idejaki set problemov, okreme ti kotri može buc zajednicki, bo etnična situacija, napriklad, u kotri budze veljo bešedi, ona njeljem problem u Vojvodini, jebo u Srbiji, ona problem i u Horvatske, Slovatske, Mađarske, Rumuniji. Znači, zname, že velji vojni uplivovali na velike čislovi bežencov, na prilagodzovanju novih štretkoh. Treba vidjeti, že jak to drugi rišovali. Tota ljetnja akademija odlična nahoda, že bi še upoznali njeljem mladi kulturni, taži politični aktivisti i uopšte, znači tu nje dumamljem na političarov, bo ja sam še nje zanimao za politiku, ali to naiste odlična nahoda, že bi sme čerali iskustva, že bi sme sluhali hasnoviti prepodavanja, ktoré by sme mohli primjeniti u svojih zajednicoh. Všetky jedno tak stretali, beštovali, pretože všetky bar zatvoreni za rozvarki, za pitanja, za rozpravi, ali dobro, že tako imamo problem s tim, že može biti so ti mladi, ktorí prišli zo Norveške, zo Švedske, ih je najvecej, že hoću oni tu u Srbiji, ali to organizovani može biti s rozpatranja mesto, i všetko organizovane fino, stvarno, ali može biti baš pretanje počustvuju, može biti znaiste, kjer še mi mušime trudzizi i kjer še mušime namahaz, že bi sme došli do čoho, co chceme už ostvaric i kjer nam potrebno veljo može biti veci trudu jak im, ktorí može biti maju veci komunikaciji z našima političarami, to jest ih političarami, dok mi tu nje máme na tebe, pretože su veljo zavarči. Ja še prijemno nje spadivala kad sam stanula gu hoć komu staršomu, beštoval zo mnu i o situaciji Romov, i o situaciji menšinov, i uopšte o situaciji jaka u ih žemi, bez nejakih problémov. Až posle som vecka uspud, keď sme še upoznali, posle 5 minutove bešedi, som pochopila, že on, ja znam, podpredsjedatelji u, ja znam, skupštini evropske, lebo už dacu, co už velike, i on beštoval zo mnu bez problema, dok to ne možeme u Srbiji dožiti. Tak želim toto da može tu problem. Velji mladi i njelje mladi noša upečatke za Srbiji, že evo u Srbiji fino, všetko tunje, že sme tak da pojem dobri domašnji, že še tu dosta ponuka. Na dejaki sposob u drugih regijoh to už vidzene i ja mam upečatok povedzme iz Ameriki, kad me jedna pani iz jevrejske zajednici, kad sme prišli do nas i pitala, a co vi možete zrobiti za nas? To pitanje koje u Vojvodini še Nješka dom že še nje postavlja, znači kad pridze 100 ljudi iz inozemstva, da im še pitam, a co vi možete zrobiti za nas? A jedna čast še nahodzi u tim, že mi ani ne zname, že co bi trebalo za nas zrobić. Ta Njemaci se već kao osnovu, že bi se komunikovali z Darskim, že bi vam da to pomognu, bo ne znaca ni že co sece. Ali z drugog boku, znači, vim tu fino, ali pitanje to stvari jedne rovnovahi, že či mi teraz isto tak možemo poizjaška da nam bude fino, či sme naiste u jednej zajednici, gde sme vyjednačeni, gde to je jedno fair odnošenje, ljebo še robiljem o tim, že sme taka dobra destinacija, znači, že bi še preprovadzelo 2-3 dni i že bi še vecka pošlo. Jeden z prepodavačov u Skupštini autonomni pokrajini Vojvodini bol i Aleksej Kišjuhas, asistent na odzeljenju za filozofiju na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze. Tema
dosti široko postavena, ali o tim, o čem bi mi ja pripovedal, to odnošenje medzi identitetom, pogotovo regionalnih identitetov, kotri najznačnejši za taki jeden shod i emocijoh individualnih osoboh i ih spravovanja. Znači, na jaki sposob, jaki čustva u nas proizvodza regionalne identitete, identiteti uopće i na jaki sposob ta fajt identiteta kontroluje naše spravovanje i naše spravovanje kontrolovane zbog tih identitetov. Znači, jedna opća tema, koja dumam, že može biti dosta interesantna za shod kotri zainteresovani za regionalnu politiku i za jednu širšu sliku o tim, co regionalna politika treba da tvori. Програма Академії була багата, едукативна і інтерактивна. Попри преподаванню у Скупштині автономної покраїни Войводини, учасники Академії обіходзели автентичні места у Войводини, научили прави з домашніх хліб і колачі на квасу, провели традиційні войводянські продукти, але і креировали власні сувенири. На najljepši sposob im predstaveni duh zajedništva rozličnosti u Vojvodini, kotri vikami prisutni i pestovani jak glavni porušovatelj i moto života i roboti čuvanja tradiciji, kulturi, jazika, običajoh, až 26 rozličnih narodov i narodnostov, kotri žiju na tih prostoroh.
Na poljoh poznatого zahradkara i ovocara Lazara Djukiča u Gospodincoh 22. i 23. avgusta poznate podprijemstvo Hojazos Subotici otrimalo shod Dni željenjavi 20 šternac. Poznate Subotičke podprijemstvo za produkciju i distribuciju našenja željenjavi, pesticidov i hnojov za produkciju Hoja namaše provadzi súčasnú zahradkarskú produkciu i predavac ljem najkvalitetnejší našenja željenjavi i to ljem od kvalitetnih, ale menších našenských hižov z Evropy, ktorých neinteresujú genetično modifikovani organizmi, ale majú na ice co ponúknuť. Toto podprijemstvo sotrodzuje so veľočislenýma zahradkarami z celej Srbiji. Našćivitelje tu naisce mali co vidjeti. Firma Hoja Subotice ove godine organizovala... Firma Hoja toho roku posadzela rižnu željenjavu na ohljadnih poljog tu u Gospodincov na 5,5 hektaroh. To žem pana Lazara Djukiča mi dali našenje, a von robotnu moc i šitsku logistiku. To znači, že šitsko navodnjovane za sistemu kapka po kapka i šitsko zrobeno jak treba. Imali smo jednu jako kišnu godinu, kišno leto. Mali smo bar zdižovni rok. To spriječinjalo, že bi še rozdeljeli dva rozlični grupi željenjavi. To tih, ktorým odvituje dišć i to tih, ktorí prečustiteljni na veliki padanje. Kako s ovim rošljinom i u dobre miri paprigi neotvorenim, dišđi odvitovali i za dobru zaštitu zahradkare vytvorili odlični rezultati. Solidno prešli i geregi, a dinji bilo baras češko za čistici. Najveći problemi bilo u produkciji paradičov i cibulje. Paradiči na 90% povrchnosťoch prepadli pre alternariju, septoriju, plemenjača. Cibulja dosť drobna i ochorena i bude problem začuvati ju po jaru. Nalazimo se na parceli gde se nalazi preko... Nahodíme še na parceli gdje pošati vecijak 10 rozličnih hibridni cibulji, rozlične gustosci, 800 tisjači, milion i milion i 200 tisjači rošljeni po hektare. Kasnovana standardna tehnologija i jak co i slika hutori, udalo nam še. Urožaji budu 50 po 60 toni po hektare, co za to drog veliki uspjeh. Ja imam proizvodnju 3 hektara pod plastenicima. Mam 3 hektari pod plastenikami i 5-6 hektari na otvorenim. Na otvorenim nam na jednih kulturov urožaj i ljepši jak su me očekovali. Kapustova željenjava i ogurki, napriklad. Na paradičoh, poneže to bioprodukcija, bol veliki problem zo zbilu ušu. Mi še protiv njej boríme so s prirodnim predatorom, nezidiokorysom, ktorý je vajíčka i larvi bile uši, ali velika vlaha i kratki dzeň onemožljiveli ho, že bi bol efikasni. Tot predator nadzaň znišči 10-15 vajíčka i larvi bilej uši. Cyklus rozvoju muljem 25 dní. Švitko še množi i za 2-3 mešaci potpuno znišči škodljivca u zavartim prostore. Februar bol ceplit, a bila uša už koncom februara počala praviť škodu, a nezidiokoris može buť aktívny až od 1. apríla. Poneže zaštita paradičov zapožnjela, pan Pinčir ostatnje oberanje za počatok julija utahnul, povyberal stebelka paradičov i posadzil novih, ktorí mu budú dávať plody po konec roka. Zaštita teraz funkcionuje i oberanje ljemco nepočalo. Tak i zo paprigu i ohurkami. Na tih poljoh papriga i patra bula u centru interesovanja. Prišli sme zo Skerestura tu opatric, jak i drugi daku zrobia, a da vidíme, i u nas sezona už daku spočala, daku nam problem so časom, ali je teljo, evo jeden deň sme odvojeli. U pečatki taki, že vidíme, že majú i oni tu paprigi, mi nás najbardziej papriga interesuje, Keresturcoch. Keľo vidíme, že naša daku skraša i ljepša. Je dosť paprigárov u Keresture, ktorý sádza hybrid paprigy firmy Hoja, a selekcioner, ktorý za 3 roky stvoril 8 hybridi, jediný hybridi na prostore bivšej Jugoslaviji, bol tiež prisutný. Karakteristika ovih paprika u selekciji, gde sam ja sa decom... Karakteristika mojih hibridov paprigiže su namenjeni običnim produkovateljom. Za rozliku od holandskih i mađarskih, ktorí majú prenaglašenu generativnu prikmetu i vjažu veljo plodi, ta su preto drobni, toti našo majú vybalansovani generativni i vegetativni rost z vecej liscami i njemušaše rozrizovac, a plodi veljo vekši. Z toho roku včas počalo so zoberanjom. Ja perši raz oberal 11. augusta, co u moje 25 roky iskustva nigde nie bolo, že sme tak včas počali.
Cena perša bola bardzo dobra, počali sme po 70 dinari, teraz tako spadla, teraz še tu okolo 50 dinari perša klasa še ruša, evo teraz je najavi, že še počne i tota za industriju druga klasa, brać od ponzelku, tota co drobnejša daku, s dajaku fleku, lebo krivša, pomali to bardzo išće ide, zato že evo djeci teraz rušaju do školi, znamo jaka situacija u nas penježi njet, takže perše muša ljudze djecov namirica do školi ide, a vecka še počne žimnicu rihtac. Žimnica še počne rihtac za štamac kasnijše može biti za oktobru, ali evo naša papriga stigla i mi mušime predavac, takže pojavili še tu troji ozbiljnejši otkupiovače, takže za teraz pomali, ali ide. Pán Sobka sadzi jeden hybridus produkciji pana Antoviča, ktorý po fachu uopšte nie agronom, ale inženjer mašinstva, ale ešte posle 27 rokov u fachu obracel ku koreňom i selekciji željenjavi, bo toto robili i jeho džido i ocec. Teraz mu pomáhajú dva dzivky i syn. To naš cilj, že bi každa papriga bola originalna i že bi nezdabala ani na jednu drugu. Na našem targovišću možda naist se bar zveljo kopiji inozemnih paprigov. Našo paprigi muša biti otporni, muša davati veliki urožaj z naglašenim vegetativnim rostom, to jest, že bi mali veljo listca i že bi ih obični človek bez poljoprivrednog fakulteta ljehko mogol pestovati. Tiž nješ mu biti čuspiteljni na zvišog abo nedostatok fosforu, magnezijumu, kalcijumu. Toti paprigi majú i veľo hrubše pasmo perikarpu, abo jednostavno povedzeno mesa. Ta okrem toho, že sú smačnejší i výhodnejší za prerobok, otpornejší sú na vysušovanie i suché hnice, vari naš sobešednik. Takve manifestacije všelijak bi trebalo provaditi, treba najći času za take, zato že tu še može da se vidjeti, naučiti, kada še može naučiti, ali kad uživo človek vidi, već kad ne može za sliki vžati jednu sliku paprigi, lebo cibulji, lebo marhvi, lebo co, i da pove, že toto mi še pači, lebo da to mu pove. Nie, ja vidjel to uživo i vidim, že u proseku, že to krasni plodi, lebo co, znači toto me cikavi. Šitsko dobre, od šitskого, evo tu od paprigi ke še ruši do kraja paradići okolo geregi, cibulji, šitsko, cogo toto stvarno, elem teraz čitolem tu take jak na oglednim polju, čito i v Šadidze, tot gospodin Đukić co robi, to ne možem povesti. Ali tu to ti ogledni polja, to stvarno fenomenalne, da co je so vidjeno. Patrim da hodim na taki shodi kad moguće, da se doznam, da se naučim, hođuš. Na moje roky to može biti stelju nepotrebne, ali ište me vše cikavi, taj ljubim prist. I co vam što tu popočelo? Popočelo mi se, že jest dos veljo fajti ogledov, znači možu poraziti da jaki hibridi željenjavi, a doz ih jest, znači napriklad pri cibulji jest, može biti 30 ogledi, pri bostanu isto tak, pri paprigi tako zmeni, ali uglavnom kad čovjek uživo vidi, već ga može povesti, že vidjel sam, teraz možem povesti, že tota sorta, lebo hibrid ljepši, a druga njena teljo, tota mi še pače i tako. Ja nie veliki proizvođač paprigi, nie bavim še dlugo, ja takvu paprigu išće nemal. Teraz može biti, ne znam tak proizvest, može biti treba na dajaki drugi sposob, ali po mojim vrezi prizopatrici. 2014 rok vinjicare zapamiętają jak jeden z podlejszych rokoch. Poneže hrozno išće nje poberane, nie mož točno znać jaki rok bude na koncu, ale už možna hadnut, že bude podli. Tu vidno na listu je plamenjači dakus, je pepelnici, to čo bilo pod pepelnicu, ono už odpadlo, to ti bobki, a ti štag je, botriti su vidno tu jak hnije, počína hnic, ale to jak bude zrec vše veci bude hnic, bo jak zreje, ona dolazi puka i tak i odpada. I jaki urožaj očekujete? Pa urožaj bude može i do polovky menší jak v loni, zato že veľo hnije, a i toto co bude, to uglavnom bude tak za paljenku, bude malo dobrého vína. A inšak vi plánovali všetko do vína, hej? Pa hej, dať sa do vína, dať sa do paljenky, a uglavnom ja mám stolní sorty, ktorí by nošeli na pijac, na predávanie, ale toho roku nie je takého krásneho hrozna, že by išlo za pijac. Tak by o urožaju hrozna u 2014 roku povedli i veľi drugi vinjicare. A co hovoria fachovci? Vinjicare mali bar šćeški rok.
Rok, ktorý počína so džďami, ale skorej džďoch. Zima bola bars blaha. Nebolo nízkych temperatúrok, takže to nie baš dobre za vinicu. Lepšie, keď budú malo nižšie temperatúry v zime. A jar i ljeto bilo bars veľo džđu. Džđ padal, a nie baš každý deň, ale skoro každý deň padal džđ. Imali sme mocni džđi. Pljuski boli, takže to za vinicu nije dobre. Tu trebalo bars veľo pirskac. Mi obično še u vinici pirska 6-7 raz. Za više od roka. Može budi menjej, kad je rok bars dobri. To roku sme pirskali 12 raz. 12 raz i jest gdje se pojavljuje horoti i terasi. Ih to pirskali 12 raz, taj ma horoti. Hej. Vinicare, ktorí neprimerkovali na svoju vinicu, toho roku najvjerovatnejšie ani nebudú mať co oberec. Všetky horoti, co se javljaju na vinicoh, toho roku jest. Jezu vinici. Može se najs i plamenjači, pepelnici, te razruša i botritis. Nije hrozno. Jednostavno nije hrozno. Takže hrozna bude menjej, a ja думаю, že ani kvalitet ne bude baš taki dobri, bo nije veľo slunka, hej. Je veľo vlagi, teraz všetko zaviši, jaka bude chvíľa nadalše. Toho roku som pirskal 12 raz, ale zašto nie pomagalo zažiesť horoti, bo taká chvíľa, skoro každý deň dýš pada i veľká vláha u vzduchu, takže horoti še bar šíria. A povedzte mi, vy sa trudujete so jakým agronomom, či všetko sami znáte odredziť, kedy treba ešte im pirskať? Pa uglavnom sami sa trudujeme s tima, co majú to tí poljoprivredne apoteki, s njima še savjetujeme ktorý preparati najljepši, tak ih sluhame i oni nam utorija co ja. Kad je to drog bol taki, že ne pomagalo nič. A i po vinici vidiš, že korovča je dos i to še njehodno še bilo sklonic. Konkretno ja za moju vinicu bol porihtani da parem vinicu. A to roku počím taka bolo dosť džđu, da nješmel som paraz da bi še hrozno nje poubelo, išće vecej. A jaké to má vjazi? Pa má vjazi, bo već se otvera še žem, ta već bude išće veća relativno vlažnost vozduha, a to bars pogoduje za rozvoj horotoha. Plamenjača toho roku počala buď aktívna bar včas i musela še tretirovať neprerivno. Po pravilu každý 12 dní. Ale časti dižđi nie došli bodzeli poriadne pirskanie, da še to ta horota zjavljuje i teraz, na najmladších listoch, co nezvyčajne. Evo to botritis jak se javljuje. Takže to teraz da se teraz pirska nie može nič, bo sredstvo nie môžu vojť nuka do grizdy, hej. Takže tak idem zvonka. Teraz ono keď zasuši, ono še toto suši, hej, i popada to, idem da ne bude veľo džđi, bo keď bude veľo džđi, to prepadne všetko. Tak se zjavlja plamenjača na hroznu. Tak ono vypatra keď má plamenjaču. Tak ono še već osuši i potpadaju bobki. Tak. Isto tak i pepelnica. Vidite jak se znova javila plamenjača na mladim ljise, ta malo ulapelo i staro ljisa, hej, od skorej. To se zjavilo teraz, už keď pirskanje pretarnute. A povedzte mi, to bude vplyvovať na rod? Pa nie bude vplyvovať na rod, bude malo na kvalitet vplyvovať. Bo ešte teraz by trebalo da ljise karmi hrozno. Da bude menej cukru? Bude menej cukru, da. Ja vidite, pepelnici bilo na tih, i u mnje ulapelo na jednoj fajti, u mnje na Frankovki ulapelo tu Erdeviku. Isti deň pirskano, všetko zo istého chemiju robeno,
a Frankovka malo čustiteljša. Da ne podnosi baš pepelnicu, ta jezi pepelnici na tim. To tak bi patra. To ta horota, hej. A na liscu? A na listu njet. Nie możesz więcej nic porobić z chemią, co porobeno, bo karenca tych preparatów 21 do 28, 35 dni, hej, zawiszy jak. A ja očekujem, že tam kolo 10. septembra už to ti fajti hrozna, da jedni fajti hrozna še už počnu oberac. Takže tu už nema co da še pirska. Teraz še može jedino, še može poznimati toto stare lise u zoni tu gdje hrozno, hej, da še poznima stare lise, a to trebalo poznimati skorej za dňo opirskanja, da še lepše opirska hrozno, bo toto stare lise već nema funkciju. Na toto pepelnicu, a tiž i na drugih horoti, najjaše budze mušic dobre primerkovac. Spori horotoh ostanju u pupčoh ta zjari, na kadzi im budu odvitovac vlaha i temperatura, počnuše rozvivac. Pretoše šitski vinjici budu mušic tretirovac protiv pepelnici, už keď stari budu dloki 3-4 cm. Obično kad se pojavljuje plamenjača, već nje budze pepelnici. A to u roku jest i plamenjači, a jest i pepelnici. To znači, že rok barz nje zgodni za vinjicaroh. Okreme, co bilo i horoti dos u vinjici, a isto tak i sarnji nam jedza hrozno, takže sarnja prednajde u vinici, ktoré hrozno uzrete, ta ho poje. Spočatku jedza hrozno do kukurice ne bude uzreta. Kad već pređu na kukuricu, ta već hrozno habja. Malo mišaju. A toto im priđe jak poslastica za hrozno. A to što slučuje každého roku? Každého roku. Jakie že škody? Pa ne bude to velika škoda u mnje, hej. Ne bude velika, ali bude. Po babre tak, tu še vidiš da je pojedla šitsko. Ali ona kad počne tak da jednu bob kotel, ta već to ne može jest nošit se na pijacu, predavac se hrozno, hej. Popri sarnjoh i mladih, hrozno ljubja i medvedzi i jazavci. Šćešće, že medvedzi ne žiju s Rime, ali jazavci žiju. Jazavec on tak veci po babre tak zmača, a sarnji oni fino, kulturno to, každu bobku pojedza tak baš fino. Prepodli rok i slabi urožaj, ali i zvekšani troški produkciji, bo potrošene veljo hemiji i nafti za obrobok, hrozno sigurno bude dragše. Čiše toto odraži i na vino i paljenku, zatereš išće njezna, ali je taki scenarij možljivi. Dubinu
Preшлого вікенду, точніше в неділю 17 августа на гіподроме Леї у рамікох дньох Керестурської паприги отримані коніцькі обігування. 17. августа ljubitelji konjickog sporta naščiveli hipodrom Leju Ruskim Keresture zemali na hodu provadzec 5 obehovanja konjog dringačov u jednozaprahnih i revijalne obehovanje dvozaprahnih počov. Najveće prišli do Sivera Bački, znači okolina Subotici, jak su to Čantavir, Orom, Bikovo, jez do Sent, jez Novog Orahova, Mameš, Đurđova, Zožablju, znači za šitskih mjestov prišli konjare, znači ljubija pristu na Keresturski hipodrom, poći mame dost dobru drašku, široku drašku, ljubija tu prist da še obehuju. Dlužina obehovanja konjog bula 1800 meteri, a za dvozaprahni koči 2140 meteri. Draški na hipodromeše posle každog obehovanja poljevali z vodu. Draška še pirska, pretože pre bezpečnost vozačov, znači da nje bude prahu, da še vidza i znači pirska še i vecka še rovna, da i vozače da vidza še medzi sobu, bo kad je z prahu vecka može prist do nje incidentov, takže a pre to i hitna pomoć tu, takže u slučaju kad će da se desi, oni tu da intervenišu. Obehovanja nadpatrali sudijove, a među njima i međunarodni sudija u tim sportu Petar Pušin. Zadatak jednog sudije na ovakvim trkama je da ocenjuje ispravnost kasa, da ocenjuje kako se zove tačnost u samoj trci, greške, da ukaže na greške. To ti konje znači to registrovani konji u Savezu Srbiji kasačkog sporta, a već kad máme tu i znači u sklopu i bude ocenjovanje fijakerov, znači paradni zaprahi. Pa najčešće greške konji prave znači nečist kas ili galop. To je jer kas je jedna posebna vrsta konjskog hoda gde konj unakrsno stavlja noge. Ljubitelje konjog z Ruskog Kerestura varjaže Janko Plančak medzi peršima trimal konji u timece i prenjesol i na drugih ljubov u tej životinji. Jeho konj predstavljal konjicki klub Rusin i u peršim obehovanju postignuo krasni rezultati i visoku poziciju. Treće mjesto osvojil, a skočil mi na tim boku. Dan je skočil, verovatno bi bil perši. Povedio Habel Van Bars, calu grupu, evo, mali peh, a veljo košta. A Vona? A Vona isto mi coška cahala Bars nabok, takže do plasmanu ani ne prišla Vona. A Bars mi cahala nabok, na jednim vremenju sam ju honil, da vam to Bars teško vožic, ali evo tak i co darovina, tak muši biti. Jak rihtace konja za takvu jednu fajtu obehovanja? A jak, to še trenira, každý deň muša biti u treningu. Tu mi, evo, z njima, dobre da nije moglo tu, išli sme po Diljovo, ali je obavezno 2 hodiny pošvecujeme tomu. To muši biti 2 hodiny za trening, keď človek se trenira tak, jak treba. Ljubitelje konjickog sporta nje zabuli peršovog predsjedatelja konjickog klubu Rusin. On porjadnje provadio obehovanja, kad sme mali na hodu i z njim popripovedat. Predsjedatelj som bol od samого osnovanja kluba, keď me dobro zdohaduje teraz už ešte moje pamätanie, da već kad to bilo 12 roky som bol jak predsjedatelj, zato ti 12 roky mojego predsjedateljovana organizovani klub, napravena to ta staza, to ta tribina i šicok hipodrom skoro tak jak i Nješka vypatra, može bud nije tak baš vypatra, ale Nješka naiste je ja točni, ale uglavnom to boli našo počatki toho sportu tu u Keresture i zato to moje predsjednikovanje tak da navolam boli otrimani i perši i išće plus 12 konjickih obehovanja i išće deskeljo takmičenja, ne znam točnu teraz brojku, paradnih zaprahoh. Znači, zato ti 12 roki sme šitsko počali i spravili da jaki 15 ukupno do ti manifestaciji, co še dotika tih konja. Već treći put sam došao ovdje u Ruski Kerestur, pošto imam puno kolege poznatnika i oni su me zamolili ovako, pošto su revijalne trke, da ja da komentarišem ove kasačke trke, pošto se poznajemo
a dosta dobro poznajem i ove konjare i ime, pošto i kod nas u Čantaviru godišnje 3 puta ima isto taka kasačka trka. Ja tamo komentarišem na oba dva jezika, skoro na isto vrijeme, i na mađarskom i na srpskom, ali ovdje kako uspe. Medzi obehovanjami patrače mogli provadziti defile paradnih zaprav. Za najkrašu vibrana zapraha Joakima Čizmara z Ozruskого kerestura. Konji ljubim, odavno ljubim konji i až da povem konji, dlouho sam njih mogel trimati, robil sam, bol sam zapošljeni, teraz sam nekdo povem lecenje robim svoju robotu doma i tak, i trimam statku, trimam šicko, trimam i konji, uopšte mi nije češko i ljubim konji trimati. Došao sam do pravih konjov, teraz to momentalno i takže evo to šitsko to. Že kerestur má hipodrom. Bardzo dobre i treba da se otrimuje i da se preši više. Ja bar ljubila konje. A ja unučku privedla, tada i ona ljubi konje, još se i žela na konju. Ljubim konjita i mal sam konji dok sam ne kupil traktor, a teraz ne možem i na traktoru i na konjoh. До недавно я тримал коні сам дома, але веска уж з часом сам не могов при роботу, обов'язки, а коня чи не гонів, він припадав, конь муші кожен день їсти. Takže sam odustao, predal sam ta, ali to mi ljubim, ukrevim i... Konja trima i auto, to nije isto otrimovanje. Konja i rano i večer i peznost, mušiš voj do hliva, to briga, to njedem tak ide. Ali je duzok sojevo roblja. Suj roblja i jak da nje pridzeme vidjeti kad sme ljemu brazde s konjmi vyrosli. Orice vuli se u kljive stalno, to velika robota kolo konja. Šat perše macače, jak varja, ali na karmic rano i večer i pod kova, bome, šalja šeljem s konjmi sam morao. Bome, i to na troch konjoh, kad sam morao, to kad nazem, kad sam hol di pouzoral keljo, to trebalo pešo hoditi po ranjini ili po brazdi. A evo, zdravlje me slušite, išće sam tu. Vyrosol som s konjami, ljubim konji, ali sam nigde nemal prilike so z njima robiť, zato že som už mladšia generácia, jak baš ľubo to mi sušedstvo u keresture, ale je to tradícia, ktorú vrezi otrimovazi toto sportské društvo, ktoré žije u keresture na naše zadovoljstvo, jak da poviem, tvori i pestuje. Veľo to košta ľudzoch, toto otrimovanie, bo to neška za mladých. Nie češka, ale odvičateľné, ja. Takže, evo, ľubím prísť, privez unuka, jednoho, druhého, ktorý už pošlo do Kanady, tak prídeme tu, šezdíme tu, kedy bola pažica švínska, sme ju volali. To nebolo len dikici, voda, neška, keď my tu prídeme, také krásne vidíme, dúfam, že to naša uspomena na starosť i za lepšie, ktoré všetkým žadáme i da otrimuju to tu tradiciju i evo, teľo, keľo možda. Ti ljubiš konji, ljubiš sluhati pripovedki, co džido beo? A kad sam mal ljubila sam sluhati jak mi džido bešeduje pripovedki, a ljubim konje. Pobjedniki u obehovanju dostali pohar i penježnu nagradu, a druge, treće i štvrte mesto penježni nagradi. Najmladši imali na hodu šedlac po nijoh i povođiše na koču. Obehovanje organizovao Konjitski klub Rusin pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo, a pomogli i rižni sponzore. Popod sunko slunečku prekosi, pliva hmarka popod sunko slunečku prekosi, jaka je krasna bila, jaka je krasna bila, jaka je krasna bila i polna radosti, jaka je krasna bila, jaka je krasna bila.
a tak pomalučki, do tu chmarku vitornješe, a tak pomalučki. Špiva jejcoška krasne, špiva jejcoška krasne, špiva jejcoška krasne, cichuško, cichučki. Špiva jejcoška krasne, špiva jejcoška krasne, špiva jejcoška krasne, cichučko, cichučki. A kruhom široko, popod chmarku orel kruži, a kruhom široko. Oj vitrec vihni dakus, oj vitrec vihni dakus, oj vitrec vihni dakus, i mnie tak wysoko. Oj witrec winni dakus, oj witrec winni dakus, oj witrec winni dakus, i mnie tak wysoko. Почитувани патраче, було то шицкото сме вам пририхтали за nješkajši večer. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. Tot televizijni magazin užna jutre možete opatrizi na našim sajtu. U meno ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju. Žadam vam prijemni večer. Doviđenja.